Dobar dan i dobrodošli na kurs Mala škola Excela. Ovaj deo kursa je namenjen za polaznike koji su već stekli neko osnovno znanje. U pitanju je srednji kurs. Ukoliko ste novi u ovoj priči, ja bih vam svakako savjetovao da prvo pogledate početni kurs koji se također nalazi na mom kanalu, pa da onda pređete na ovaj srednji kurs Excela. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prošlom videu. Znači ono što podsjećanja radi, imamo dva seta podataka, Customer Info i Order Info. Također napravili smo i vezu između ove dve tabele, tako da sada imamo sve što nam je potrebno da kreiramo pivot tabelu. Kliknite na Customer Info tab, ukoliko već niste tu, idete na opciju Home tab i u okviru ovog dela imate dugme Pivot Table, ali kliknite sada na ovu strelicu dole ispod ovog dugmeta i ravno vam se nude neke razne opcije, vi kliknite na Pivot Table. Pita vas Excel da li želite novi worksheet, da, samo kliknite OK i ovo je ono što smo već negde radili sa pivot tabelama. Tako da, sad kada pogledate našu field listu, imamo ovdje znači Customer Info, imamo Order Info, može da se desi da će kod nekog od vas da bude isto ovako ili da će da Excel formatira sve liste u ove tabele, pa da ćete imati još neku drugu. Ukoliko imate više od ove dve liste, odnosno od ove dve tabele, vi zanemarite to trenutno, znači fokus nam je samo na Customer Info i na Order Info. Kliknite na Customer Info, da vam se otvori padajući meni i imate recimo polje Country, prevucite u polje recimo Rows. I ovdje dobili smo znači spisak zemalja. Sad kliknite na Order Info, deo tabele, i u okviru Order Info prevucite Order ID u polje Values. Odlično. Šta se sad znači dešava? Dobili smo, sećate se da po defaultu Excel kada vidi numeričke podatke on vrši sumiranje, pa nam je ovdje izbacio Sum of Order ID, isto naravno i ovdje, sumirao nam je da kažem sve to. A možda umjesto sum mi možemo da upotrebimo funkciju count kako bih vidio koliko porudžbina, znači broj porudžbina koje imamo unutar svake države. Tako da kliknite na Summer of ID, Value Field Settings polje i izaberite count OK. I kao što vidite, na primjer, Argentina ukupno ima 16 porudžbina. Argentina, odnosno country, Argentina dolazi nam iz tabele, evo ovdje kao što vidite, Customer Info, a broj porudžbina nam dolazi iz tabele Order Info. I ove podatke ovdje imamo ovako lepo prikazane. Zašto? Zato što smo napravili vezu između ova dva radna lista, Customer Info i Order Info, preko jedinstvenog polja Customer ID-a. Naravno, svašta možemo kombinovati ovdje, možemo na primjer ići u Order Info tabelu i na primjer izabrati polje, svejedno Freight, prevucite u polje Values, on će vam tu izabrati znači, neke novčane vrednosti, možda umjesto te sume tih vrednosti možemo da uzmemo prosječnu vrednost, pa možete tako da izbacite Freight, odnosno izvinjavam se, da ubacimo Freight i da izaberemo iz Value Field lista Average OK, da nam prikaže neku prosječnu vrednost. Zatim dalje možete da se igrate, izbacite Average Freight, ubacite recimo
polje ship via u columns, da vidite način na koji način je izvršen shipping, odnosno transport tih nekih dobara ili odnosno proizvoda. Pa imamo opciju 1, opciju 2, opciju 3, šta god to sad značilo, to i nije toliko bitno. Suština je da vi sa ovim podacima, znači imate dve tabele koje smo uvezali, povezali ih u jednu pivot tabelu i vi sa njima sada možete da se igrate beskonačno i svakako vas ohrabrujem da probate razne opcije, da vidite šta ćete dobiti, prosto igrajte se malo sa tim, tako da to bi bilo sve što se tiče ove lekcije i vidimo se uskoro. Prijetan dan!